aba bagambire ebi obu babire nibabwabwa n'abashazi b'empaka z'omuhingi w'omurembe ahabwa omwaka ogwo abariyo nibeetorora ihanga ryona. Akusiima vision group ekizire kunyamba munonga takwaho kwezi etatire ebintu byanje aha TV nabajya ngo omukyara okuhinga ebihimba birungi kiza kureba TV za advert oshangaho joy mugi waba nukora business waba uri muri sawente kundente abo kwa niyo business waba uri umurisi w'empunu ninga ekindi kintu kikunda abo kwa muri kwiha sente tureke kurisa just for the sake of kurisa ekiturukora tukiteho umutima twantwenda kwiha sente. Wembaga Margaret omuhingi kandi omurisa w'ente z'amata mu district ya Shema nagira ngo kuba omuhanguzi w'empaka za Vision Group kikamuyamba kwega ebintu bingi omu by'obuhingi n'oburiisa. Twarigene Netherlands nareba ngo hetinga kitchen farm wanonda fishi nogiryaha wanonda nyama ya kame nogirya wanonda eyempo nogirya wanonda embata nogirya. Vision Group buri mwaka neetaho empaka z'omuhingi w'omurembe ekigenderire kutunguura eby'obuhingi n'oburiisa omu ihanga. Abarikushara empaka z'omwaka ogu bebembirwe Professor Morris Ogengla Tigo kandi nawe asiimire Vision Group. Amakuru agashakwa Abdukarim Sengendo ahabwa TV West.